Beagan Gàidhlig le dul míg aibh cúig, Uibhean Ostraids. An roisibh trang a rolladh uibhean ag am na Càisg. Ha mi cinnteach go roisibh uile shuas Beinn Haoidhnis a rolladh iomadh dathte. Agus ha mi cinnteach go roisibh againne iomadh teoclaid againn nán. Ha cearcan againne a chroit, ach an-uiridh va luchd-turais a fuireach an teigh seo, agus va de smaointeachadh go ostraidsean againn cuideachd. Va de rùrach an preas, agus chuir da an abarach mór. Thuaistead rí robh, a bhfuil ostraidsean agad a chroit seo, agus thuaist robh, ach had hias ag chhuatach a cloig an cinnteach an-dràsda. Cur ha Uibhean Ostraids an teigh seo. Mar a thuaist mi an na sciabhach giile va tearlach, brear me henner na heolatar, agus bheith é thuaist ruta neamhnach gachi. Tuas, hu gai gachi da ostraids. Ach cur Channeilí sacam, ach ha mi smaointeachadh go raibh i géirí gan feichigh an teolach uibhean a bheith fíor mhór, seach na huibhean Beagan ag na cearcan. Ha mi dulich nach dúg teolach gachi ostraids, nó da ostraids, an uairsin bheith uibhean móra preas ag an teolach san an brachgeist. Agus nach begé ma a bhí rolladh Uibhean Ostraids mullach Beinn Haoidhnis bhá na Càisg.